मिथिला नगरपालिका औरही खुसी ज्याचंगु फी गिट्टी उत्खनन या विरोध याना चोम युवा अभियन्ता दिलीप कुमार महतो या निर्ममतापूर्वक हत्या याना घटना या त दुर्घटना या रूप बित टिप्पण क्यागु प्रहरी निष्कर्ष फिकागुदु जिल्ला प्रहरी ज्याकुठी धनुषा शनिबार बहनी पत्रकार सम्मेलन गोसागोया सागु दोपने जुहपिन्द सार्वजनिक यागुदु जुहपी मध्ये चुरियामाई बालुवा गिट्टी प्रशोधन केन्द्र या सञ्चालक विपिन कुमार महतो मोहतरी बर्दिवास 9 या टिप्पर चालक मुनिन्द्र महतो बर्दिवास 2 या लोडर चालक जितेन्द्र कुमार महतो व स्थानीय सीम महतो या पासा रोशन कुमार यादव ख सुधा नापा फी उत्खनन जुया चंगु दुथका अभियन्ता दिलीप यात वेकया हे पासा रोशन औरही खुसी सुनियोजित ढंग सहता दाया सागु घटना या त दुर्घटना या रूप बित ना 7 ख 6413 ल्याया टिप्पण केगुगु थनुसा प्रहरी या उपरीक्षक एसपी रमेश कुमार बस्नेत जानकारी दिल घटनाको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा खोलामा टिप्परले बालुवा गिटी चोरी गरी लगिरहेको भन्ने थाहा पाई निज मृतक दिलीप भन्ने ओम प्रकाश महतोले टिप्पर समात्न गएकोमा निम्न स्थान बस्ने निम्न मानिसहरूले दिलीप भन्ने ओम प्रकाश महतोलाई खोलामा समाती फलामको लिभरले दाहिने कोखमा घोची घाइते पारी खोलामा सुताई ना 7 ख 64 13 नम्बरको टिप्परले किची कर्तव्य गरी मारेको खुल्न आएको निम्न स्थान बस्ने निम्न मानिसलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान कारबाही भइरहेको छ। अवैध रूपमा फी गिटी उत्खनन याके मबित दिलीप ह्याकुगु अभियान याना क्रसर सञ्चालक या त कारोबार या त समस्या जुयाचंगु ख उकिया समाधान नीति योजना देका रोशन या पाखे दिलीप या त सुथे पेता इलेहे खुसी सता दाफुको दागुनी तचजुम दिलीप या त नयाँ लिभर सुया सागु घटना या त दुर्घटना या रूप बित टिप्पण केगुगु प्रारम्भिक अनुसन्धान खने दुगु ख वेक्ल थया दिल घटना लिपा स्थानीय तैगु ग्वाली थर फिलिपिन्ससँग घटना या दि पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध याना विरोध प्रदर्शन यागु ख अवस्था तनावग्रस्त जुसेली प्रहरी लाठीचार्ज व अश्रु ग्यास तक प्रहारी आगु ख प्रहरी बिना मुचुलका सीम एङ्गु गुथासे स्थानीय व थ फिलिपिन्स आक्रोश पंगुगु ख वया लिपा प्रहरी दोषिया त जना करा कारबाही यागु प्रतिबद्धता पंकुसेली पीडित तेस जाहेरी या ठुङ्का शनिबार बहनी जक सीमेसीगु पोस्टमार्टम यागु ख पोस्टमार्टम लिपा पीडित छेजपिन्स सीम एङ्गुगु प्रहरी उपरीक्षक बस्ने त जानकारी ब्यादिगु दु